Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbillaha khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inu allaha fi alfiya maqasidun nahwi biha mahwiya tuqaribul aqsa bilabdin mujaji wa tabsutul badla bi wa'din mujaji wa taqtadi ridhan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bni muti wa huwa bisabki haizun tafdila mustawjibun thana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firali wa lahu fi darajatin akhirah kalamuna labtun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qalu'am wal kilmatu biha kalamu qaryu'am dil jari wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyijun hasal bitafa'alta wa adat wa yaf'ali wa nuni akabilan nafi'lun yanjali siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'u yalilam kayasam wa madiyal af'ali bitamij wasim binuni fi'lal amri in amrun puhim wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwa ismunah sah wa hayaha wal ismu nahwu mu'rabun wa mabni li syabahi minal hurfi mudni kasyabahil wad'i bismi jatana wal ma'nawi bima tawafihuna wa kaniyabatin 'anil fi'lil bila ta'athurin wa kabtiqarin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka aradin wa sama wa fi'lu amrin wa mudin buniya wa a'rabu mudhari'an in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nunin innasin kayaru'nan anfutin wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil bani ayyu sakana wa min hudfatin wa dukasin wa dham ka aina amsi haythu wasakinu kam wa rub'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba wal ismu qad khussisa bil jari kama qad khussisa fil bi ayu